Jalan yuk, toko APK. Ragi bagus nih ya. Ini ayo. Ayo kita cacek masuk. Ayo, masuk yuk. Bersih, lepas sendal. Au. Paculi sendal. Au. Kita. Wah, dingin ini. Ah, sejuk nian, tempatnya. Lemak nian. Alah kedingin ini. Kita belanja apa? Orang keranya ayo. Duh, nah murah nih ayo. Tawar lagi. Nah, kita tawar dulu. Tawar dulu ya. Nah, kayak murah. Anakku galak nih ayo Kak. Anakku sampai bawah. Nah, Untuk pose, kita nyetok untuk pose. Ya alah yuk, banyak nih ayo. Ayo yuk, sikat. Anakku hobi ini. Galak boleh kan? Ayo, sikat dulu. Nah, ikan tuh, roti. Tapi roti apa namanya ya? Nah, Minta itu roti apa namanya? murah nih sikat yuk ya. Ya lah yuk. Aku Buka sih Kak. Wah, lang segar Kak yuk. Coba buka ke. Mana yang buka setuan ini? Mana Kak pintunya? Oh di bawah Kak lu. Mau mana nih muka Suwe Kak yuk pintu Kemana Kak? Coba kita panggil siapa ya, tukang muka kayak saya ini. Aku Oh, baca boleh muka Kak, kami udah baca muka Kak. Mana muka setuan ini? Yalah, kemana Kak? Aku kepengen nih yang kan. Kalau Kak yuk gagang Ayo. Dorong. Cabut yuk. Nah, jangan Kak yuk. Tidur kita nih. Lemaknya. Wih, Minum kenapa ya Kak yuk? Agak cas susu. Nah, yuk. Berapa lah Kak di warungnya Kak? Ini di warung. Coba kita tawar kalau boleh Cak 20. Kalau ya, kita tawar dulu ya. Ayo, kita nanya dulu. Iya, kita nanya dulu. Nah, pacak tawar kali Bah.